Apa yang supaya pi kane ka channel kane ka video ni page ki phongot kirang elekai ki tabun gol kane kelpong elekai La Liga lane kumbang tip kum kita ki all time top score kane kelpong elekai La Liga mano na pedang kine ki phongot kirang elekai ubayo tabun gol tam kane ka history jong ka La Liga tong ni page nta uwe hadien uwe upliar bobat ka kadan ka waspo kumuta orang elekai ube tabun gol kane ka La Liga udai upahino udai orang elekai pakansai na kari Spain bat kane ka La Liga uyelekai na klub Celta Vigo Real Madrid bat ka Deportivo La Corona upahino ulala bantep arspa argol na ki arspa nyoprat li kicilekai ba uyelekai na kine kilai teli ki klub uplia robobat ka kadan ka bakandai na pedeng kine kirang elekai ube tabun gol kane ka La Liga udai Ukwini udai orang elekai na kari Spain bat kane ka La Liga elekai na ka Sporting Gijon bat ka Barcelona Ukwini kane ka La Liga ulala bantep arspa kat kandai gol na ki sauspa sopratli ki cilekai ba elekai na kine ki artli ki klub upliar bobat ka kadan ka bapran pedeng kirang elekai ki betabun gol kane ka La Liga udai Usisar udai orang elekai na kari Spain bat kane ka La Liga uyelekai na ka Granada Barcelona Cultural Leonesa bat na klub Elche bat kane ka La Liga Usisar ulala bantep aspa arpuai gol na kilai spa sanpulai teli kicinglekai ba uyelekai na kine ki sau teli ki klub upliar baba di kakadan kabanyeu kumuta orang elekai tabun gol kane ka La Liga udai Alfredo Di Stefano udai orang elekai bakansai na kari Spain bat kane ka La Liga uyelekai na ka klub Real Madrid bat na ka klub Espanyol kane ka La Liga Alfredo Di Stefano ulala bantep arspa arpnyeu gol na kilai spa arp kandai teli kicinglekai ba uyelekai na ki atli ki klub kane ka La Liga upliar boba di kakardan kabandreu kumuta orang elekai betabun gol kane ka La Liga udai Urawol udai orang elekai ba kansai na kari Spain bat kane ka La Liga uyelekai na ka klub Real Madrid Urawol ulala bantep hadu arspa arpra gol na kisan spa sanpau teli kicinglekai ba uyelekai kane kelempung elekai La Liga upliar ubawa na kakatan kebasan na pedang kirang elekai bayat tabun gol kane ka La Liga udai Hugo Sanchez udai orang elekai bakansai na kari Mexico bat kane ka La Liga uyelekai na klub Atletico Madrid Real Madrid bat ka Rayo Vallecano kane ka La Liga Hugo Sanchez ulala bantep arspa lai pusau gol na ki lai spa sau punyau teli kicinglekai ba uyelekai na kine ki lai teli ki klub pliar bawan kakadan kabasau na pedeng kirang elekai ubala bantepun gol kane ka La Liga udai Karim Benzema udai orang elekai na kari France bat kane ka La Liga uyelekai na ka klub Real Madrid Karim Benzema kane ka La Liga ulala bantep arspa lai pra gol na ki sauspa lai kandai teli kicinglekai ba uyelekai na klub Real Madrid upliar bawan kakadan kabalai na pedeng kirang elekai ubalala bantepun gol kane ka La Liga udai Telmo Zarra udai orang elekai na kari Spain bat kane ka La Liga uyelekai na ka klub Athletic Bilbao kane ka La Liga Telmo Zarra ulala bantep arspa sanpui gol na ki arspa nyau teli kicinglekai ba uyelekai na ka Athletic Bilbao upliar bobat di kakadan kabaan na pedeng kirang elekai ki tabun gol kane ka La Liga udai Cristiano Ronaldo udai orang elekai bakansai na kari Portugal bat kane ka La Liga uyelekai na klub Real Madrid Cristiano Ronaldo kane ka La Liga ulala bantep lai spa karbai gol na ki arspa dai puat li kicinglekai ba uyelekai na ka klub Real Madrid upliar boba di kakadan kabanikong kumuta orang elekai ubalala bantepun gol kane ka La Liga lane kumta all time top score udai Lionel Messi udai orang elekai bakansai na kari Argentina bat kane ka La Liga uyelekai na ka klub FC Barcelona Lionel Messi kane ka La Liga ulala bantep
sau spa nyo sau gol na ki san spa arpo tili ki jelekai pa uyelekai na ka club Barcelona. Sengoba ba pina share, like, or subscribe.